тамошобинони азиз, хуш омаден ҳама каса ба эфири мо. бози ман силкаи эфира дар группаҳои корӣ мепартом. имрӯз мо оиди шахсоне ки барои чи аз Фаберлик дигар компанияҳо мераванд ва шахсоне ки барои чи аз уҳдаи бизнес намебароянд. оиди ҳамин саволу ҷавоб мешавад. Апа ва хоҳаро, саволу ҷавоб метонен ки консултантҳо саволҳои худтон атсен. ҳамаша ман дар анами доска шумо дар нависта мефаҳмонам ки барои чи одамо дар як ҷо сабру тоқат надоранд. бози ман силкаша так. Так. Поделиться, WhatsApp. Так. овозои ман чӣ хел рафтеста? Шумо бигӯед ман телефонам дар ин пешак мемонам. Мабодое ки овозои ман микрофонам зарядаш тамом шавад. Штоби ман будонам микрофона бигирам ки овози ман биравад. Салом алейкум. Алейкум салом. Алейкум салом. Раҳмати калон. овозои ман рафтеста? Кани бинависен апа ва хоҳаро. овозои ман ҳаста? Соз апаҷон. Ассалому алейкум. Алейкум салом. Зур апа шумо дар Москва? Не, ман дар Новосибирск зиндагӣ мекунам. Ҳо ҳастай овоз. Бисёр хуб. гапа дароз намекунем. аввал ман шуморо ҳамаша мефаҳмонам. ана баъд ҳамроҳи шумо саволу ҷавоб мекунем. баъди суханҳои ман шумо саволҳои худтонро тайёр мекунем. обязательно ҳаматон дафтар ручка гирен. эфирое ки ман мекунам духтаро, ҳамин одаме ки пешрафтагиай, хоб вай савод дора надора, дар ҳамон ҷода муваффақ шудагиай. ҳамин дузанда, киши дузанда мери, дузандае ки клиенташ бисёра киртара, бигем ки ҳамин чотка медуза, ба дили ҳама одам медуза, пеши ҳама ёдгирӣ мера, ё ки дузандае ки нав кора ёд гирифтаи, ё ки нав киртадузира ёд гирифтаи, нав ясошид киртадузӣ мекунад. Конечно, опыт ништа мерем. ман бигем ки ба ҳамин синни соли ёшим, намедонам барои шумо пирм ё шум, фақат 31 сола мегуфтам ки ман 32 сола будам. ба ҳамин 32 солагим бигем дар 3 соли охири ҳаётам ман зиндагӣ ман дигаргун кардагим. ман ҳичи надоштам. ман дар як ҷангал зиндагӣ мекардам. пул абсолютно надоштам. фақат дар хизмати шавҳар будам. як моҳ ду моҳ дар як бор шавҳар маро хабар мегирифт. бо дар ҳамон як моҳ ду моҳе ки хабаргирӣ меомад, 120 гуноҳи дига ман меёфтам, мушт дар болои сар. ман чӣ кор кардам? ба иҷозати шавҳарам, конечно, ман ютуб канали худам кушодам. ман дар ютуб сразу муваффақ шудам. дар Фаберликам сразу муваффақ шудагим. барои чӣ? Барое ки ман ҳамон одаме ҳастам ки барои ман аниқ пул дар кор буд. ман ҳеҷ ҷои дига дар худ надоштам. ман намегуфтам ака амада пул рӯӣ кунен, оча амада пенсионата гирифтӣ рӯӣ кун. наме отаи ман бояй. ҳоли ман мерам Тоҷикистон. ман рӯзи чоршанбе дар Тоҷикистон мешавам. иншоалло отама хабаргирӣ мерам. хонаҳоша нишонтон месем. ӯ карате ки нишон додам, ой сайда ҳавлиёи отат нарафтагӣ. ӯ ҷамъи гирд доштанд. вақте ки кишту кора ҷамъи гирд мекунӣ, ҳама ман мен рафтагӣ будам. отаи ман бояй, ман ягон бор рафтагим. отаҷон мада пулте, зиндагӣ ман сахтае, кӯдакҳои ман хурду хӯрок шуд, безебай, ман либос надорам, гуфтагӣ нестам. акаҳои ман дар таи фукманд. ман занг задагӣ нестам, акаҳо зиндагӣ ман сахтае, ман дар пул рокам. ман бе ёрдами падару модар, бе ёрдами акаву бародар пешрафтагиам. и шуморо ҳам метонем. зачем мара худованд саломатӣ додай, ақли расо додай, чашм додай, рӯ додай. намегӯм ки ман хушрӯгӣ дар ягон ҷо ба кор намерава. бовар кунем. ҳамин пул надошта бошӣ, хушрӯи ҷаҳон ҳам бошӣ, беқадрӣ. худованд ҳамаи чӣ барои ман додай. ман чӣ ба гардан ман пеши як кас дига хам кунам? ҳамин 2 рӯз шуд падрият ман дар пул мепурсанд дар WhatsApp. пулте главни экран шондам, та суратҳои глошон дар дастошон, картинка чакошон мондагӣ, интернет доранд в сети, пули коркардагӣ як каси дигарро талаб мекунанд. дар кор нест апа ва хоҳарои меҳрубони ман. дар кор нест. як кас меҳнат мекуна, азоб мекаша, пул кор мекуна, ту меои пули ира металбеу ба идраш месӯза метия. ман намесӯза дилам. ман мегӯм апаи хоҳарӣ, интернет дорӣ, ана телефон дорӣ, барои ҳамин кори мо интернету телефон дар корай. биё ман корро нишон метим, та кор кун. пули тайёр дар ягон ҷо нест. ойликакӣ мехоб ту дар срочни пул дар корай. марҳамат барои дар ягон ҷо ойликакӣ кор кун. дар инҷа сразу ойлик нест. инҷа меҳнат мекунӣ, ана баъд роҳатша мебинӣ. так
имрӯз дар бораи Отриф гап мезанем, барое ки ба наздикӣ як духтарак ай дига вай ай компанияи Атомӣ группаи марафони калони ма дуромадаи духтарои мара айрақ зада. Я барбарша перерегистрация кадай. Ман ними факта ёфтагим, ними дигаша ждат дорум. Иншолло биёя, баъд жалоба боронуш мекунам. Дар группаш ман шиштагим, на ки худаш намедонад. Гӯш кунен анака. Дар ҳамон группашон ман ҳастам, мега ки як духтарак мега ки ман дар командаи Саида кор мекардам, ман вице-директор будам, ман 50 сомон ойлик гирифтам, ман ойлик нагирифтам. Значит Фаберлик рост нестай, шумо омада роҳи кора нишон битен. И гап категорически дурӯғай. Бо ранги худаш фиребгаро дар онҷа гапоша овду дестиян. Не апаухаро. Ман да одаме ки рафт абсолютно дар кор нест, лекин ман намехоҳам ки наючукое ки нав омадагиян ҳеччиро намедонанд, хеле одамо айрақ бизананд шуна. Шумо меҳнати як каси дигара поймол накунен. Шахсоне ки дар дига ширкато кор мекунен. Ютуб як площадкаи калон, меҳнат кутарам. Видео ку, реклама бихар, таргет сар бите, пул расход ку, команда бисоз. Як кас будро як команда айтра я одамта айрақ бизана, ман мебинем ки ту дар кадом ситуатсия ба қарор мегирӣ. Он чизе ки аён ҳаст, ҳоҷат ба баён нест. Видеое ки ман кардам, ойликои ман 943,000, ман 21 рӯза гирифтагиам, числош ҳаст, дар ипеи ман омадагӣ ҳаст, чека мондагиам, мега ки ё дурӯғай ҳамаш. Соддагию бигем ки намефаҳмидагӣ одам, мега ки и дурӯғай ҳамаш. Вақте ки ту дар бизнес бовар надорӣ, дар ойлике ки ман гирифтам, ай дрини приложенияи Сбербизнесам сурат гирифтам мондам, ки ту бовар надорӣ. Ман далиш қатъи хеле одамо чӣ хел кор кунам? Барои ман мехоҳам ки не ки одамое ҳастанд ки действительно намедонанд ки дар Фаберлик чӣ хел кор кунӣ ки маоши калон мегирӣ. Действительно, анами наючуко именно барои шахсоне ки тоза дар ширкати Фаберлик пайваст шудагиянд. Ман ягон ширката сиёҳ намекунам. Барое ки ман ба фикри ақидаи ман, ба опити кории ман Фаберлик конкурент надора. خب میلیون تا خیلی کمپانی‌ها پیدا شده و نصف شدن میگیرن، با پیدا میشوند با نصف شدن میگیرن. برای چی؟ بیزنسی که پیشروی کرده میتونه ایروی محصولات پیش میره. محصولاتی که فابریک داره یگان فرم دیگه نداره و یا فقط کسمتیکا و توبه کردم خدا یک دارویی که چیکار کنی نمیچیکار. فابریک همون آدمایی که همون دیگه شرکت‌ها میروند با همین محصولات فابریک قتی زندگی دارن. باور میکنه؟ حالی روزش میآید، حالی نوبت من میآید که من روی یوتیوب برام گپ زنم درباره آدمایی که ای پس ما گپ میزنن. حالی ما جمع کردیم، من خیلی فکر نگاه دارم که بابا چیکار میکنن. گفته میبرن ویدیو میکنن با 3-4 تا رنگ خچون آدما را در کامنتاریاشون جمع میکنن، فقط غیبت ما را میکنن. ما الله دارم، با الله شما را میسپارم. لیکن وقتی که کوسه صبر مرام که لبریز شد، مرا میدونم که برام چی بگم. ما با доказательствоهاش میبرم. من خیلی просто لالالا نمیگم. доказательствоش که میبرم شما در روی اکران دا نشون داده، بعد صحبت میکنم که مرحمت برای شخصانی که действительно ناو در کمپانی ما داخل شدگیانه، یا اینکه شخصانی که ایمینا برای هم دخترکی که ویتس دیرکتور بوده، ویتس دیرکتور 22,000 oylik میگیره در فابریک. دیگر شرکت رفته، آوازای ما رفته است. دختر آرام شو. میگم تست کنم تیاری با تاجیکستان کودکان را با لباسخری بردن در کره، تست ویدیوها را کنم. خیلی آدما قطعی آرامی دیگه نمیزیبه. باور کنین خیلی آدما را باید که همین لوزی خچونده قطعی گاو زنی. ملایمی قطعی گاو زدم نفهمیدم. حرمت کده که زدم نفهمیدم. مگر اینکه زبانی خچون قطعی گاو زنی. خیلی همین زبانی خچون قطعی میزیبه شون گاو زدن. برای همین که گاوزنی مرا اهمیت ندید. من میخوام که همه آدمایی که موفق شدگی نیستن با میگن که در فابریک پول نیست، oylik نیست، بانکروت میشی. میخوام امروز اثبات کنم همون شخصی که ویتس دیرکتور باید 22,000 oylik بگیره و 50 سومون ای کدام سبب گرفتگی همون دختره که من میخوام که با چشم خودش همین ویدیو مرا ببینه و امروز فکر خلاصه خودش بروره. امروز اویدی اوتریف صحبت میکنه. انا این مایم تماشا بینم. ما اویدی لینیا هاش مده فهمونده بودم که آدمیزاد باید 5 تا لینیا کشوید، 5 تا آدمی که رنگی من خودم برین کار کردن در حقیقت میخواهد. انا که 1 2 3 4
5. Ана ки нигоҳ кунед. Иҷода мегирем ки якум линияи ма Адолат, Рухшона, Ширинмоҳ, иҷа якум бигем ки ҳамин 5 одаме ки ман иминои линияҳои худ накушодагиам. Ширинмоҳ бо ки бинависам? Так, Парвина, и Зарина биё. Ана ки бо диққат тамошо кунед. Инаи маям. Овозаи ман рафтаистае? Инаи маям тамошобино. Инаи маям. Инаи 5 линияе ки ман кушодагиам. Якум линияи ман Адолат, дуюмаш Рухшона, сеюмаш Ширинмоҳ, чорумаш Парвина, панҷумаш Зарина. Ҳамин чиза шумоям дар дафтаротон кашен. И бигем ки шохаҳое ки бояд ки дар ҳамин фаберлик пешравӣ кунем. Масалан, Адолат муваффақ мешавад. Серебряный директор мешавад. Серебро мешавад. Рухшонарам муваффақ мешавад. Рухшона рубиновый директор мешавад. Лекин Ширинмоҳ муваффақ намешавад. Кор намекунад. Парвина фақат барои худаш панҷоҳбалӣ мекунаву кор намекунад. Заринарам муваффақ мешавад, бигем ина. Бриллиантный директор мешавад. Ҳамаи инаё муваффақ мешаванд. Аммо ҳама вақт талош мекунем ки дар фаберлик то личный объёмат 50 балл набошад. Агар ту кадом звание ки наброӣ оилӣ гирифта наметонӣ. Бояд ки 50 балл кунӣ. Ҳозир дар бораи ира мефаҳмонам як бори дигар. Аммо фақат 50 балл мекунам. Хай Адолат худаш кор кардай, пешравӣ кардай, Рухшона худаш кор кардай, пешравӣ кардай. Парвина кор намекунад, 50 балл фақат мекунад, Зарина пешравӣ кардай. Ё ҳамашон пешравӣ кардиянд. Дар таги ман бигем ки 100 000 баллай. Лекин ман отриф надорам. Ман бояд ки ай Ширинмоҳ 1000 балл дошта бошум. Ай Парвинарам 1000 балл бояд дошта бошум. То анамиё 1000 баллӣ надошта бошанд, ман оилӣ гирифта наметонам. Ман дар анаму 30 сомон, 40 сомон, 60 сомон мегзара. Оилӣ ки основной бриллиантия апай Зарина мегира. Оилӣ ки бриллиант ба фикрам 300 000 300 000 рубл апай Зарина мегира. Рубиновый директор намедонам 200 000 боша. 200 000 рубла Рухшона мегира. 100 000 рубла Адолат мегира. Неки ман намегирам. Барои и чӣ кор кардан дар кор? Барое ки марам дастойни оилӣ бигирам. Барои ин ман бояд 2000 отриф дошта бошам. Ай серебро, конечно, 1000 балл усу дар кор мешавад. То старший директорира 2000 балл. Иҷа дар ин момент ман бояд ки 1000 балл отриф дошта бошам. Мабодое ки Парвинарам муваффақ шид, Ширинмоҳрам муваффақ шид, ман бояд бо шохаҳои худ ман букушам ки ман ай иҷаш агар ай яташ 300 та балл дошта бошам, яташ 200 балл дошта бошам, так 500, ятаи дигаш 500 балл дошта бошам, ман бояд ай ина и шохаҳом қатъи кор кунам. Основной коригарои ман ина ём ҳисоб мехӯранд. Ё не, ё аллакай директорои муваффақанд. Ё оиликои ёра ман гирифта наметонам. Ширкати Фаберлик ҳамихе маркетинг плани сохтагие ки хоҳ қонунӣ боша, хоҳ шариатӣ боша, ҳеҷ маҳал меҳнати апай Заринара ман гирифта наметонам. Ман гирифташ наметонам, барое ки апай Зарина худаш меҳнат кардай, бриллиантный директор шудай. Ҳам бонуси 500 000 мегира, ҳам маошҳои нақдша мегира. Ман ин ҳаққи ира хӯрда наметонам. Барое ки и худаш муваффақ шудагия. Барое ки ай и мада мукофот пулӣ тиянд, директорский бонус 5% метиянд мукофот пулӣ ай рӯи апаи Зарина ки ман ҳамира овардам ба ҳами компанияву и лидери бақувват шудай, ай рӯи и мада бояд 7000 битиянд. Барои 7000 рубла гирифтан ман бояд чӣ кор кунам? Линияҳои дигари худ ман букушому
عاطفی هزار بعلی خدمت داشته باشم کی در نفهمو کی در نفهمو همی گپوی من نفهمو باشه گپ زنین به عاطف شما پیش رفته نمیتونین. انا که او دخترک کی ویت دیرکتور شدگی و عاطف نداره. مثلا دخترکایی که در تگش لیدر برومدگین ستارشی کنسولتانت برومدگین و یا اولیکوی خچونه میگیرن این یگام عاطف نداره 50 بال کده میخواه که اولیکوی ویت لیدر و ستارشی لیدر ستارشی کنسولتانت های تکشه بگیره. باور کنین уже همین کمپانیا اینا مثلا اینا ما بویا لینیا دیگه میکشم امی دخترک 100 بال میکنه این علاقه پول میگیره ایفا برلی ای یگان فایدهش دما نیسته. برای که ای بعد فایده برسه ما باید قطعی کار کنم. ما باید روی بیزنس باید نشون بدم. ای باید استرکتور خچه با قوت کنه. ای باید دیرکتور که برویا ایری دیرکتوری با ما ده 7000 روبل 7000 روبل کمپانیا مکافات پولی میسیه که تو همین آدم مثلا حاجی نمی مغازینه کی هسته اینمی کجا رفتیم گاستینیسه دور نمیریم گاستینیسه داغستان رفتیم دخترکی قدیما بودن باید لیچنی ابیام 50 بال باشه 300 بال نه کدومی هسته نمیدونه لیچنی ابیام باید 50 بال باشه و با ای عاطف بسازی. خلاصا امی گاستینیسه کی دچای کی ما در داغستان برون کردیم قطعی هفته دخترکای کماندم قسمه 8 ما در 3 روز 42000 دادیم. وقتی برومدن ده او دختر خونه‌ش پرویرکا کرد قبول کرد بس نیمو چی گفت من گشتم گفتم که ما بلوگرم گفتم اگر که ما بیایم گفتم با ابیزاتی نم جای شما می بیایم باید دیون بورا اومدن ما در گام سکیتکا هست گفتم گوش کو گفت تو بلوگر باشی تو خونه‌ی مرا ویدیو کو گفت در کانال پارتو که در داغستان در همین خجو هست که خونه کی نمیخه فسونه شما میتونین که برونش کنین 5% ش ای همینجا گفت 10% ش همینجا گفت من پلا گفت تو میگذرانم برای که تو با مرا کلینت افتاد نه تنها دفعه برلیک در تمام جهانیه باور کنین هست بالنیسه هایی که پلاتینیان اپراسیون از بین میگذرانند میری 1 میلیون 2 میلیون 500 هزار 300 هزار مثال آوردیسم ده اپراسیون تو حساب میشود اپراسیون تا میگذرانند وقتی جواب دادن میگن اگر تو همین کلینیکای ما را به یگام کسی دیگه که همین کسلی تو را داره توصیه بده او آدم بیاد در همین کلینیکای ما جراحی بیاوه ما برای تو مکافات پولی تمیتیم که تو به ما را همیشه آدم آوردی برای که ما نوشیدگیم هیچ کاره نمیدونیم هیچ کاره نمیشناسیم ما را هیچ کاره نمیدونن نه که ما دخترایی بگیم با قوت داریم در بالنیسمون برای که 50 بال میگی باید دلیشنی ابیام کنی دفعه برلی برای معاش گذاشتن انا که گوش کنین با دقت همه یا جدا شما اولیکه که کار میدروین هر روز کار میرین میوین در این 50 بال میشود که 4,500 روبل ده 5,000 روبل ده شما محصولات فابریکا برای خونه‌تون چیزای در کارتون خریداری کنین لیکن شما ای 5-6 هزار زیاد رهپلی میکنین جایی که شما اویل که درآمدگین بالای خورد و خوراک در اوجا میری گشنه میمونی میخری باید رسخود داره باید چی میبینی میخری در هموجا دوینای رسخود میکنن نکیم اویلیکشون ای 30,000 و 40,000 بالا نیست در فبرلیگ رسخود نیست عموما برای آدمی که در حقیقت بگه که من کار میکنم رسخود نداره فبرلیگ باور کنین دیگه چند قایقی همیخه کماندک مستحکم کشید میگه باید مثال دیگه میارم مثلا شما خانه میسازین فوندامنتی خانه را میریزین فوندامنت میریزین یک بار خانه را نمیبردارین که وای سمنت باید قاق شود در زمین باید بشینه 4 فصل سال باید بیسته بارونی برفی افتاوی همه پگودا را باید تحمل کنه انا بعد شما خانه را میسازین برای نمی فوندامنت مستحکم کردن همه جودا مهنت میکنی فاطمه در مپوش همه جودا مهنت میکنی همیخی هسته فوندامنت میریزی سنگش قاق نشده دم در خانه را میبرداری چپه میشود بیزیب میشود برای همی قنوی چکای عزیز سروسیمه نشویم آی ایدین ای من می شو ابوچنی گذراندم سحر قدی جده کس نویسته همه آدمام رفت من چی کار کنم آدمایی که کار کردن نمیخوان ایده کار نمیبرن و یا طاقت ندارن
این خیلی نیست که تو دیرکتر شدی دیگه کار نکنی تمام یا باش پول اومده است نه مهنت میکنی کار میکنی بعد نشد بالا میسوزه میگن مثال میگیریم ایتوگی اینمی قدر چیزی که من نویستم ایتوگی همی 300,000 بال شید 300,000 бал. ما общий بگیم итоги каталог 21 روزی کاتالوگ ما 300,000 бал کردم 300,000 бал 300 бал не 300,000 бал کردم اینجا акшдая هکنم 300,000 бал کردم итоги каталог айрӯи ана ҳами бали ма айрӯи маркетинг плане ки компания кашидагия навистагия сохтагия ки ҳар рӯз да ҳамаи группаҳо схемаша мепартоем компания ма да регистратсиони номерам регистратсиони номер ҳамун коду ключе ки мо номнавис мешавем фаберликда пули ман мегзара инами 300,000 бал доштум ман 943,000 оилӣ гирифтам чанд сими дига 67,000 дига ёки 67,000 дига намерасид ки 1 миллиони ирисӣ шавад ин ягон ҷои секретш нестай дар ин хонаи ма қуръонай ман нағз намебинам дурӯғ гуфтана он чизе ки мегум ҷавоб метиҳам ба чек пекош ҳастай шахсе ки бовар намекунад вай проблемаи худаш 943,000 ман оилӣ гирифтам айнами қадар каталог нав кишид бо ман ҳами кора айсар сар мекунам ай нол ами балои ман 00 мешаванд барои чӣ 0 мешаванд 943,000 ман гирифтам ку 943,000 ман уже зарабатывала ман уже гирифтам бо ҳами якум рӯзи каталог бовар кунед гирмбаст бод уже серебряный директор мешавам барои чӣ барое ки маҳсулоти хонаи мо абадӣ намемонад маҳсулоти хонаи мо бо тамом мешавад ҳами як рексонае бовар ку дар ҳами як ҳафта ҳозир 2 пачка рексонам тамом шид ҳами ҳаво гарм шуда грм дар як рӯз 3-4 бор рексона мезанӣ дар як ҳафта 3-4 бор обозӣ кардестем агар ки бигӯй ки дунё остановиться шуда шампунову собуною бигем ки маҳсулотҳои хонаи мо тамом намешавад мо бигем ки ҳо балои фаберлик намесӯзад иҷа намесӯза нест мо айрӯи баломон мо дар компания оилик метиҳам бас кунен одамое ки дар дигар компания кор мекунен ҳами гаптона бас кунен хоҳиш мекунам аз шумо зачем шумо дар як компания кор мо ягон бор мебурам мегӯм ки мисли дигар компанияҳо дар тоҷикистон офис надорад намегӯм ку ҳами гапа надорад действительно компания шумо офис дар тоҷикистон нав 4 сол шудагия компания шуморо биромадан шуд ман намегӯм ку компанияшон нав 4 солак шид биромадагия фаберлик 26 сол шид ҳами гапора намегӯм марам забон дорум марам метонум гуфта зачем шумо ҳами сиёҳ мекунен як компания дигара шумо конкурентен кор кунен худованд баракаттон бития ризқи шуморо мо хӯрда наметонем айморо шумо хӯрда наметонем зачем духтаракора айрах мезанен ба ҳами гапотон балои фаберлик месӯза балои фаберлик месӯза балои фаберлик месӯхт ман ин қадар пул кор намекардам ҳозир ман доскама бигирам балои фаберлик месӯза меган марҳамат шумо да балои фаберлик месӯза шартае ки ман ҳар як каталог ҳар як эфирмда ҳамин чизоро нишон диҳам 5,5 миллион ман гирифтагиам бонуси партнёрӣ ҳозир 8 миллион шудагия кадомет ки нав омадагиен метонен звания партнёрида 24 личный директор дар кор ман алҳамдулиллаҳ 32 директор дорум марҳамат балои фаберлик месӯзам ман нав омадагӣ одаме ки нав 1 сол шид дар фаберлик кор мекунам ман 24 солагии фаберлик да омадагиам омадам 1 сол кор кардам фаберлик 25 сола шид сразу ман муваффақ шидам дар журнал биромадам агар балои ман месӯхт зачем маро дар журнал мебуранд зачем оиди ман менависана инаи духтарак русай анна кононова ном дора қати шуш якум шахсе ки дар фаберлик партнёр шудагия дуюмин шахс маем историяи ҳарди мо дар ҳамин журнал ҳаст ҳозир бо ма як чизи дига шумода нишон метиҳам ай ҳамин журнал анаи 100 нафаре ки дар фаберлик
ҷойҳои аввала ишғол мекунанд, якум маем. Ай рӯи корум, ай рӯи ҳаракатам, ай рӯи меҳнатам, ай рӯи ки дар муҳлати кӯтоҳ муваффақ шудагиям. Якум ҷода маем. Дуюм ҷода и додари наставницаи ма ҳай. Ҳозир уже худаш кор мекунад. Семейный договор дорам. Дуюм ҷода наставницаи ма ҳай. Дидем? Якум ҷо маем, дуюм ҷо наставница. Дар ин ҷо ман шуморо чӣ мехоҳам доказат кардан? Шумо метонен ки ман дар ҷои шумо бошам, шумо дар ҷои ман. Любой та шумо метонен ки шумо старши партнёр шавен, якум ҷо шумо шавен, бо дуюм ҷо ман шавам. Шумо метонен наставникои худтон нагузаред. Ҳеҷ маҳал ойлике ки ман мегирам, наставники ман намегирад. Наставники ман беҳтарин ойлик мегирад. Лекин ман мисол овардастам шумода ки ҳеҷ маҳал муваффақияте ки шумо мегирен, мебурорен, званияҳои баланд мебурорен, наставникотон дар миннат накунен: о балои ман дар ту гузашт, фоидаи маро хӯрдӣ. Не. Ҳар як кас аввал фоидаша худаш мехӯрад. Ба ай рӯи ӯ компания барои наставникаш мукофотпулӣ метиҳад. ана ҳамин чиза шумо фаромӯш накунен. Охир ман намедонам кадом лавзке ки фаҳмонам. ҳамин консултантҳо, илтимос, ҳамин интихоб дар дасти шумо ҳай. мо ҳеҷ кара маҷбур намекунем ки биё қатӣ мо кор кунем. алҳамдулилло хе рехтагия дар ватсап ма смс ки қатӣ кор кардан мехоҳем. Лекин сиёҳ накунен компанияҳоро. И компанияра ба и компания сиёҳ накунен. И лидери компанияра қатӣ и лидери компания ҷанг наандозем. Дар Фаберлик дар ҳамин имина командаи ма буданд духтаракое ки серебряный директор шид, дар зиндагиш қатӣ шуш дар болош занг гирифт или намедонам чӣ мушкилӣ дар зиндагишон рӯй дод ки қатӣ шуш дукаса кор мекарданд дар ҳамин Фаберлик. ой дили ман шикаст, дигар зиндагӣ маъне надорад, кора партофт. Бо буд духтараке ки журналист буд, қатӣ ма кор мекард, серебряный директор мешид. И қак дигаш монд. Видео кард, пулора гирифт, қопча қатӣ видео кард, Тоҷикистон рафт, кора партофт. И хеле одамо бисёранд. Барои чӣ? Барои ки ваё сабр надоранд дар як ҷо бистан. мо ваёро маҷбур карда наметонем. Мебахшен, ман роҳи бизнеса ёд метиҳам, лекин ман дар тарбияи одамо кор надорам. шахсое ки бас мекунанд мераванд, бизнеси тайёра, пули тайёра ношукрӣ мекунанд мераванд. Ман ба тарбияи ваё кор надорам. Худованд ҳар як каса худаша ақл додагиа. ай сайдара фалонӣ, ай командаш буромад рафт, всё сайда бадном шид. алҳамдулиллоҳ овурӯе ки ман сохтамаш ҳеҷ ка бадномаш кардан наметонад. ҳамаша ба доказательстваш дорам ки ҳамун шахсоне ки рафтанд ҳолиам бо ами Фаберлик заказ кардестиян. ман дидестам ку ами Фаберлик заказ кардестияна ба маҳсулоти Фаберлик зиндагӣ дорана, не ки дигар компанияра таъриф мекунанд. вақте ки рафте урусҳо як матал доранд: надо идти красиво. на ин ки рафтиу сразу дар иҷора сиёҳ кунӣ. надо идти красиво, барои ки ту иҷора пулша хӯрдӣ. пулша хӯрдӣ ку, бонусоша хӯрдӣ. надо идти красиво. ягон гап надоранд, ба балои Фаберлик месӯзад, зури мо нарасид. конечно зури шумо намерасад, валки шумо меҳнат кардагӣ набудем. меҳната ман кардагӣ будам, командара ман сохтагӣ будам. меҳната ман кардагӣ будам. худо ба шукр ман то ҳозира меҳнат кардестам. ман шаву хоб нестам, кор мекунам. қатӣ ҳамаи линияҳом кор мекунам. обучение мегузаронам. ҳамеша ман соати 2:30 шаб обучение гузарондагиам. кор ки кадӣ, худованд баракатша метиҳад. матале ки ман гуфтам, матал мегум, қиссае ки ман ай доираи ислом гирифтамаш, ай ютуб гӯш кардам. мега ки ҳазрати ибни Али мега, ё ки ҳазрати Али мега, ҳамин хел ба бозор мегузашт мега. дид ки як қисми ҷавонҳо мега шиштагиянд. ғазабонӣ шуд, мега дид ки ҳама кор кардестиянд, а ҷавоно шиштиянд. пешшон рафт, мега савол дод: чаро шумо кор намекунед? гуфтиянд ризқ ай ҷониби Аллоҳ ай, мо дар ҳамин ҷо шиштем, дуо кардестем ки худованд ризқи моро аз ягон ҷо биёрад. баъд дар ҷавобшон чӣ гуфт? вақте ки шумо меҳнат мекунед, побел мекунед, просто ман 1 минут вақт доштам, ҳама ира гуфта натонистам. 1 минут зиёд шава видео бигем ки результат наметиҳад. вақте ки шумо мега побел мекунед, меҳнат мекунед, арақи ҷабин мерезонед, кишту кор мекунед, гандуморо таги хоб мекунед, баъд шумо бишиневу дуо кунед ки худованд баракатша битиҳад. тангаву тило ай осмон намерезад. мо кор мекунем, ба худованд баракатша метиҳад. ризқ ай ҷониби Аллоҳ ай. ай рӯи меҳнати кардагит худованд ризқта метиҳад.
агар ки ман хато кор мекардам, кори ман ёки неправильне мебуд, ба қисми як гурӯҳи одамое ки кори моро ҳаром мегӯянд ҳаром мебуд, ман ба ин рӯзо намерасидам. худованд чизи ҳарома метия бо ҷо шуда бадтар мезанонад. алҳамдулиллоҳ сол ай сол доходам зиёд шудестай, хайри садақамам зиёд шудестай, командамам мустаҳкам шудестай ва сабабгори садҳо занҳое ҳастам ки зиндагии худшона дигаргун кардагианд. шумо навичокҳои азиз барои падарка кор надороед. шумо падаркара аз як гӯшаи ойликтон харидорӣ карда метавонед. ман барои шумо қатъи ҳамроҳии директорҳои командам роҳи пули хона кор кардан, роҳи мушкилиётона осон кардан, роҳи бизнеси абадиро сохтана нишон медиҳам. мабодое ки ман шумо да мисол меорам, мабодое ки ман аз дунё бигзарам, ин мурдан ҳаққа ёшиву пирӣ надорад. мабодое ки ман аз дунё бигзарам, бизнеси ман автоматически ба чамда мегзарад. наследственный бизнесе. намегӯянд сайда мурд, бизнесаш тамом, маҳкам кардем. Не, бизнеси ман автоматически ба чамда мегзарад. метавонад уже бачаи ман ҳама чиро мефаҳмад. фаберлика дар бораи ҳамаи маҳсулотҳо маълумот дорад. ҳар рӯз ман кор мекунам, дидестиян уже бачаи ман мехоҳад. ман ждат дорам ки ина ровно 4 сола ки дига мон ждат мекунам, бачамам уже дар барам мегирам. бачамам дар барам мегирам, дига метавонам офиси худам букушам, баъд свободна ки ҳозир ман метавонам офис кушодан. ҳамаи инаи чизакое ки диплому чекое ки ман дорам бояд дар офиси ман бошад. лекин мутаассифона ман ҳозир наметавонам кушода, барое ки зӯрум намераса. ман намехоҳам офис кушому як касе биёрам шинонам. ман мехоҳам ки дар офисам худам меҳнат кунам, кор кунам, барое ки як каси дига он чизе ки ту мехоҳӣ вая намекунад. рӯзша мегзарона ки ойликша бигирад. барои ҳамиқа интихоб дар дасти худтон. кадом ширкатеро интихоб мекунед, марҳамат равен кор кунед. лекин рафта дар бораи як ширкати дига чем а як ширкати дигаро ғайбат кардана худтона гунаҳгор кардана, оиди пешравии бизнестон маслиҳатҳо кунед, суҳбатҳо кунед. ҳамун блогерое ки фаберлика намедонанд, ҳаваёрам заразид кардиянд ки ту дар видео бигӯ ки баллод намесӯзад, званят намесӯзад. ҳаваёрам заразид кардагианд. бовар кунед, одам мефаҳмидагӣ мефаҳмад, лекин бечораи навичоке ки ҳеҷ чиро намефаҳманд, сарсону саргардоншон накунед. ё ин ки аз як структура ба структураи дигар барои фоидаи худтон перерегистратсия накунед одамора. ия фаромӯш накунед, шахсоне ки дар фаберлик кор мекунед. дарахт дар як ҷо месабзад ва шумо аз номи худтон ки регистратсия шудед, аз номи худтон то охира кор кунед. ана баъд баракатша меёбед. о иҷа маъқул нашуд, ман бурам қатъи сайда аз номи шум кор кунам. дар ягон ҷо ами аз номи худат ки кор накардӣ, на аз номи шуд, на апат, на хоҳарат, на очат кор намекунӣ. барои ҳамиқа сабр кунед, ҳама ҷода сабр. як сол пеши худтон бимонед. ман як сол шабу рӯз меҳнат мекунам, кор мекунам. шояд ман дар ҳамин як сол ман результат ман иншоаллоҳ мебинам. ҳар ҷо ки паридӣ ҳичи мешӣ. умедворам ягонтата хафа накардам. аз гавзанияи ман хафа нашавед. ман хеле тез гав мезанам, лекин ман на аз ягон кас бигем ки ягон каса тарсонданиям, на ягон каса ғазабонӣ карданиям. ин намехоҳам. ҳамиқа ман мехоҳам добиться кардан ки шахсоне ки муваффақ нашудем, фаберлика гунаҳгор накунед. зачем нона хӯрда дар намакдон туф мекунед? пулша хӯрдед, бонусша гирифтен, як ҷои дигар рафта туф мекунед дар намакдон. ин аз рӯи бигем ки одобам намешавад, на аз рӯи одобай, на аз рӯи хелоно камтар суҳбат кунам. смсҳоро хонда почаҳам дар кадросто истодум. смсҳои шуморо ман мехонам анакун. так, оиди отриф ягон саволҳо ҳастай апалхӯаро? оиди отриф меҳнат кунӣ, роҳатша мебинӣ. албатта алайкум салом. кадом камиларо охир ҳозир биёвумаш? одамое ки ҳамин рӯношон сиёҳай, баъд бояд ки ҳамин гапҳои сиёҳа гуфтан бигирану гап задан бигиранд. ҳозир биёвумаш меҳнат кардан ва сабр кардан дар кор. албатта.
قیامت نزدیکت برا قیامت فکر کوخی هر یک کس گروش جدو خداوند هر یک کس چنین خودش عقل دادگیه فکر میکنن که ما کار میکنیم دیگه قیامت مون فکر نمیکنیم ما در همین کار برای قیامت مون کار کردیم که قیامت مون آباد کنیم کمیله کدام مرده که زنه که به هم تو دخل داره همین گپا همون را بگو قیامت به هم خیلی آدمای بدبخت نزدیک شدگی خداوند هر یک کس برای راست هدایت کنه یک گپ میزنن همین دینا یا مردک در واتساپ گلاسوی کده ای خواهر عزیز قیامت تا فکر که زن نباید در یوتیوب برویه گفتم که تو فکری خطا که من خودم میدونم چی کار کردستم روزی چهارشنبه میرم تاجیکستان اپا جان چه استرکتورا بسازیم میگن هیچ که کار نمیکنه این همین سوالات همین افیر سخرانید میشه و ای سرشویش تماشا کنه что такое отри фаҳмондум манижа усмонова эфири ма сахранид мешавад что такое эфир ман айми саршавиш фаҳмондагиам бо диққат тамошо кун занҳо ва духтарони тоҷик айбай разбор накунем эфир ба шарт нест не ҳеҷ ки разбор накарда ку ҳамун як одам ай мегӯян ку ҳамун як одами ҷазир ҳама ҷоро ҷазир мекунад чорниш кардем так апаҷон чӣ баромтона ҳичи дар кор нестае ҳамаи шумо барои ман падарка абсолютно духтаро ягонтаи шумо ягон чиам аждат намекунам ждатам намекунам ҳамин шумо биёед барои ман як давлати калон 2 коробка як бор дорум ҳавайро распаковка кунам накунам ҳайронам так роҳи сафед апаҷон ҳазор раҳмати калон албатта агар ҳамин мо худмон чизе ки хоҳем ҳамон кора карда метонем алейкум салом раҳмат наф ҳамун хайтиро ҳози ҳамун хайтир тамошо надорад тамошо дора мон ана михай бисӯзаву нависта натона сари чанд каси дигара вайрон накуна ман шуморо дӯст медорам раҳмат ждём распаковку агар бефара нашуда бошен не бефара нашудам агар шумо хоҳед распаковка мекунем 2 коробка бору мондагия бераспаковка таргет хуба ё реклама ҳамаша истифода баред шумо агар хоҳед ки ойликои нағзда броен ҳамаша истифода баред и таргет и реклама распаковка кунен нависям салом алейкум апай сайда сӯзен хубен ман дар командаатон кор мекунам хела дӯстон медорам мехоҳам ай пеш бинамтона дар конференсия неким звания лидерири надорам не обязательно мо просто гуфтем ки звания лидера саҳна намебурем лекин звания лидер саҳна мебурем метоне шахсонет ки нав регистратсия шудаги компания амин фаберлик да командаи ма шумо ягон званиярам надошта бошед метонен рафтан албатта биёед бо дидорбинӣ хоҳед агар обязательно бояд шумо биёед апаҷон мо шуморо дӯст медорем раҳмати калон салом апаҷон ман аз шумо калонум пудра кушон ва духи заказ карданиум мегуфтен чӣ хел бояд кард ман дар тарафи москва ҳастам дар ватсапи ман бинависед ман пункт видеочаи москваро шумо дар равона мекунам кадомеш ки наздикии хонатона авайша интихоб мекунед ҳамаи заказотона ҳамунҷо равона мекунам наиҷатори уставаки ман ози ман распаковка мекунам қайти шумо ози ман шумо дар нишоноти ман барои ман чӣ заказ кардам ё ҳамаша новинка нав буромада
نگاه کنید. این خیلی زکس کردم برای در ادیر پوشیدن. چخله ایطوری سطر ایره بینین چه شبه خیلی من نغزه بینیم هم خیلی چیزا را کدامی در کار باشه ارتیکلوش 600-843 دو سوید بود ای هر دوش یک تگی زکس کردم برای تاجیکستان ایطوری شرف میکنم زور چخله شموده این тряпочня ملایمکه خود ایجاکش خیلی یک دوره بندک دوره خواهی میبندیشه نخواهی نمیبندی هیچ خیخش رو ماشاءالله как вам я خیلی ماشاءالله های نه цвет زردش همین цвет زرد ما چقدر نقص میبینم نمالم نیتو بستگی های ایره موها تا یک تا ببوفی و سطرک تکنیم های بلوی سطر بکنیشه من نقص میبینم هم خیلی چیزاره ارتیکلوش 600-844 цвет زردش так این خیلی پالاتنسو یک коробка заказ کردم اینمی برای تریزشویی گارانتیش که محقولتون میشوه همین خیلی چیزی خوبی هست که باور کنید آوازوی من هسته هم میکروفونی من نمورده نه так ارتیکلوش 910-474 مثلا لطه های هست که تریزر همیشوی چنگکش میمونه ای نمیمونه همین که خشروی هسته که توب توزای خشرو میکنه انایش برای طوری استال شکر سفیدش خشروی بعد زدید من میگه ولی کدامی که ندونه که این چه سر سایده اونگه سایده دیونشته ایش سفید کد یا کخنه برای طوری استالو را توب توزه میکنه خیلی کم طرف جوستکیه کده دوغ پخ چرک پرکه میروونه так артикули иш 115-24 با корча тескна гирифтам корча тескна ду та душум намедонам куҷо шудан ҳама қатъези хушрӯе мекуна ки ҳами корчара як ҳодиса хушрӯ мекуна че хушрӯе тез мекуна корчара ира барои худам барои кухня гирифтамша духёи чӣ гирифтам 8 элемент ӯ карат нишонтон дода будам ду намуд будай нихалиш будай ятш 8 элемент наистагай ятш 8 элемент спорт наистагай инаиш артикулуш 3202 иш 3221 ака ё чӣ фарқия дорад намедонам ҳардушам зӯрай буш буромадестай так бода идёт ягон чизи интересный шумо дар нишонтиям инаи духии восточниям ранги на ҳам дарината монанда ҳам дар куиншип монанда беҳад хушрӯи восточни аромат артикулуш 33-34 ба симак на кадоме намедонед симак ҳастам симакҳои хушрӯ ё занг намезананд ай магазин чанд бор гирифтем занг мезанад ё занг намезанад артикулуш шаҳози мегумтона 115-73 беҳад чизи хубай барои пастудашӯӣ байнаи духи 30 миллиграмма ҳай аи калоншам ҳастай 30-62 ирам бӯи гули садбарг мекунад аҳамият дода бошед ман фақат ами бӯи гули садбарг мегирам маҳқулай ман так крем для бюста крем рости гап намедонам и чияй способ применения так кожа зоны деколте и рости гап намедонам и чия хай оли бухонамаш баъд мегумтона чия
Так, гель для душ Мурмур. Чизай интересный бода и коробка боша. Ма чизе гирифта будам мегум. Чизе гирифта будам. Неким даёдум назадестайти ма чи гирифта будам. Ма тамошобино сумка гирифтам барои Тоҷикистон равим айфа берлик. Шумо да нишон метем. Ма дами шляпа маҳқул шудай нагирифтамаш ай сарам. Нигоҳ кунед чанд қадар калонай. Вайрас паковкаш мекунем. Нигоҳ кунед. Чӣ калонаки хушрӯвай. Пиши супера. Хеле шумода. Баъзи даронша мебинем. Кожаш беҳади бад мулоимак. Аҷоибот мулоимак. Артикулша мегум. Так 600-829. Даронша проверка мекунем. Дутта биге магнитак дора. Так. Дрынаш ду пара кистача айҷа дора. Кистаи замочек ай иси дора. Беҳад чизи хушрӯ. Материалаш мулоимаки бад. Удобнияк. Нигоҳ кунед. хоҳӣ ини хела мегиришам дарозтар. хоҳӣ калтатарам мегиришам. Ада и хеш маҳқул шуд. Чемай дароз. Ина и хеш маҳқул шуд. хела шумода. Вид чанд хушрӯвак. Микрофон ма задестам овозу безеб нест. Ягон номер мо ненавистай барои кор. Номерои ма дар ҳамаи видеом почти ҳастай. Бо дар комментарияи ҳамаи видеорам закрепит карда мемонам. Сумкачаҳом дута буд. Ӯ дигариш куҷо шида боша? иш бо айвашда калонай. Гуфтем ки ака ҳар сол хона надоштум. Хонаи апамда меистодум мерафтум. Бо хонаи очамда мерафтум меистодум. И карат хонаи худма харидам. Худо бошкур. И карат Тоҷикистон ки бирам рост хонаи ки худам мерам. Ҳама чизако ма дар хонаи худам мемонам. Агар хонаи очам апам меҳмонӣ ки рафтам инаи сумка ҳақда чизои даркорӣ ма мегирем. Чӣ гуфте тамошобино? нигоҳ кунед. Масалан дар дрини ия чизои даркорита мегирӣ. нигоҳ кунед калониша. ҳамаи чиз мебарад дар дринаш. бо дар дринаш кистачаи замокӣ дорад. хела артикулша ҳоз мегум. беҳад калони хушрӯ буда. Иҷашам ҷои телефонмонак дошта. ира бинед. Чӣ хел зур. ҷои телефонмонак дошта. Кожа натурални. кожаш натурални. хонда ба ма заказ кардам. ҳавоӣ заказ накардам. артикулша мегум 600-831. артикулаш 600-831. беҳад хушрӯ. инаиш бо маҳқули бад мешид. ишам хушрӯ. ишам хушрӯ. диде? Машаллоҳ. ина иш. ина иш. баъд кашилок гирифтем. моли кашилокам каниша. ина ҳаста. кашилок гирифтем. кашилокмам шумода нишон медиҳам. ята гирифта будам. очам рафтаиста ба Тоҷикистон. очамро додимша. бо барои худам заказ кардам. чӣ хел упаковкаи хушрӯ кардагия. ки пӯсти мора ира бинед. чӣ хел хушрӯвай. Машаллоҳ. артикулаш 600-833. замокша бинед. чӣ хел хушрӯвай. ина кистачаҳои дринша бинед. ду тарафа ҷои картамонӣ. замок аделна бо инаи байнакаш. Машаллоҳ.
беҳад калонаки хушрӯ пулакота мемонӣ дадрини сумкачат. Вот и всё. Рафти сайда меҳмонӣ. Мошаллоҳ. Очень интересный дорум шумода нишонтиям. Полотенцеома нишонтиям тона. Ина иш чизе ҳаст ки ҳозир ишам ҳуй мекунем. Футболка заказ карда будам. Ина полотенцеҳо барои заказан иё. Ана и футболкаро ҳозир ҳуй мекунем мебинем. Да ёдам нест ки ба ман хадам бо чӣ заказ кардам. Футболкаро барои худам заказ кардам. Барои хонада пӯшидан. Артикулуш 870-601. Размери ма XL. 92% хлопок будай, 8% эластан. Гарантия срок ҳамаш навистагӣ. Сделано в России. Производство factory намечи хулоса дар Россия тайёр кардагӣ будиян. Женская футболка. Цветчам хушрӯ цвети хали цветои яркиро нағз мебинем. Дигар сиёҳ, пиёҳ хали намефурама. Цветои ярки ҳам хали мефурама. Барои даруни хонада пӯшидан. Мошаллоҳ. овозам ҳаста ё хейр? Як чизи дигар мехоҳам гап занам, баъд ба ҳамин ҷам баҳс мекунам. Эҳтимолан ба айна ё ма чӣ қадр фурӯхтам тамошобинам. Кушон пудраи Адел нишан ҳастай ай ҳамин серия. Баъд духиёи конфетик. Беҳади баъд хушрӯ фурӯхтам. Ай ҳамаи цветиш. Инаи кушонорам хушрӯан. Ай ё мегире бояд тайга запасаки дырнакаш. Адел наҳай масалан агар ира хариде уш копейкай. Бо чӣ мехостам гуфтан? Овозо ҳастая? Овозои ма рафтестай? Микрофоном намирдай? Кани духтаракои ма куҷо шудед? Овозо ҳаст. Чӣ мехостам гуфтан? Он шарту шароитҳое ки даъми момент дар тамоми давлатҳо рафта истиянд. Дар комментария ма навистиянд ки мардум ҳама хун хӯрда истиянд, типа зиқан ато меброи иҷа эфир мекунӣ, хирсандӣ мекунӣ. Онсе ки дар даруни дили ма ҳаст шумо намедонед. Барои ҳамин мардҳои тоҷики худмон ки ҳамин кор шуд, ма даже ай хӯрдан мондагӣ будам. Дар таво то ҳозира ма гирья мекунам. Барои ситуатсие ки дар рӯи ҷаҳон рафтаиста, ин қадар обхезиву ин қадар чизои Худованд илоҳи нам ҳар як каси моро дар паноҳи исматиш нигаҳбон боша. Ма уже мегӯм, уже раги сарам бовар кунед мекафа айзи қира. Ман намедонам ин қадар обхезӣ ай куҷо барои чӣ. Ҳамиқа мегӯм Худованд ҳамаро нигаҳбон бошад. Худованд чӣ мард, чӣ зан, ҳар як фарди мусалмону ҳар куҷое ки ҳаст дар паноҳи худаш нигаҳбон бошад. Барои ман осон нест биромада эфир кардан, дар эфир гап задан. Барои манам бениҳоят сахт аст. Бовар кунед. Тоҷики хита мебинӣ давохили ҳолатҳо бениҳоят сахт аст пушт дар ман. Бениҳоят сахт аст. Барои ман ҳар вақте ки ман ҳамон наворҳоро мебинам, ҳатто бовар кунед, ман ай хӯрдан мемонам, ай гапзанӣ мемонам. Даже ман намехоҳам ки берун биром. Даже намехоҳам ки ягон касро бубинам. Лекин коре ки ман дар Фаберлик мекунам, эфирое ки ман мекунам, ин оиди бизнеси ман ҳай. Ман ризқи фарзандома, ризқи ман ай ҳамин ҷа ёфтагим. Ин кори ман ҳай. Барои ҳамин қадр барои манам осон нест. ҳозир куҷои қадамонӣ бовар кунед. Бугӯй ки тоҷики уже шумбинӣ мекунанд, уже ба чашми бад нигоҳ мекунанд. ҳатто он рӯз ман мошинама беҳад хушрӯ парковка кардагӣ будам. Омада истидем дод задеста. Уже уш ҳасти ки пештар ман ҷавоб медодум нест. Медоне ки тоҷикам дар сарам дод задеста. Мошинта мега иҷа бигир. Чӣ ба бигирам? Бугӯ мега неправильно парковала. Хушрӯ парковка кардагӣ мегӯм куҷош неправильно. Дод задеста дар сарам. Ҳеҷ
چی نگفتم، گفتم همین ماشین من در اختیار تو، بگی تلاش که یا که بگی یگام کس فایرود که اسکواتر فایرود که بگیرم برانش. من خسته یا استالا گفتم نمینیا نینا دا آرایت. اومدم خونه دیگه دور نمیرم. دینا بود پریروز من پلیکلینیکا رفتم، گینیکولوگ دا запись داشتم. записم 12:50 بود. رفتم ساعت 12:45 بود. 12:45 بود. دخترکایی که در پیش در بودن گفتن ما دیگه کابینتیم تو در اومدم. گفتم فامیلیا، گفتم رجبова. من کو государственный حاضرова پیش نمیرم، فقط платный میرم برای که به نهایت بی‌حرمتی میکنن. میگه ایشو у вас 5 минут نیست، идите подождите. میگه ولی تو 5 минут دیگه هست. میگه برای در پشت در جد کرد. اومدم جد کردم. یه دختری که بعدی ما بود او را قبول کرد. ساعت 1:20 شد ما را قبول کرد. من میتونستم بدرم دادوای کنم که تو چی با ما را کردی؟ نه که уже نمیتونم آواز بلند کردن. نیست جرأتی پیشترای من نیست. باور کنین. بعدی انده من خیال میکنم که من داد بزنم همه آدمایی که حاضر در سیتواسیای بدترین قرار دارن اینقدر بگیم که دیدستین عذاباشون روی راست پناه نکردنشان دادستین. خیال میکنم هوایی در سخت میرسم. باور میکنین همش قرد میکنم. همش چی میگن در این راه رو چی میگن باور کنین. بچه ما چی گناه داره که در مکتب معلمش ازدواجش کرد. رفتم زایاولینی نوشتم گرفتم بچه ما هموسین. میدونن تو چیکم همین خبره همین قما باید هممون یک سر گریبان بروریم. این که باید گناه کردن ما را شنبینی که دیستن ما گناه نداریم و هممون ما فخر میکنم تاجیکم در لوبای جا کجای برام میگم ما تاجیکم الحمدلله فخر میکنم وطنی بهترین دارم. باور کنین میلیون شرایط تدامی دیگه دولت خوشروک و شکر زندگی که یک روزه که در تاجیکستان میره روز به سر میبری ای خرسندی تسر تو میخوره. وطنه برای همین قد این افیر این کارهایی که من میکنم این اویدی کاری من های این با یک کس دیگه دخالتمندی دارن نه هیچی. او درده که هر یک شخصی تاجیک میکشه مرم برابر دیوایو عذاب شکشی دستم برای که مرم تاجیکم من عذاب شکشی دستم. من دعا میکنم که خداوند برای چی همین قدر دعاهای من که میگم همه حبس بدگی را الهی نم خداوند آزاد کنه. همه اون شخصانی که مشکلی دارن مشکلیشون آسان کنه برای که برای من هم آسان نیست. او شخص پروا نداره ذقی نمیکنه که او را من مسلمان حسابم نمیکنم. مسلمان برای مسلمان میسوزی دشمن تن باشه در سختی بزنه میسوزی. باور کن دل جگر ای سوخته دل جگر مکو خوردنم نمیفورید. سحر میخسم سر دلم میسوزه ای ذقیره. همین یوتیوب میدرو میبینم هوایی رو میسوزه سر دلم. یا من همه ایه اوجه بگیم که چوستوات کرد عذاب شا کشید تا حوزی را کشیدستیم شرط و ضرور نیست که من رو یوتیوب رومو در این باره گپ زنم. این سخنای من به همون شخصای تعلق داره که میگن در دنیا چی گپایی تو چی گفته استی. من میدونم در دنیا چی گپه لیکن نشوه که من کودکو را بگم در دنیا گپ خبرای من کار نمیکنم شما دیگه نان نگین شما دیگه نخرین. Это же невозможно. همین خیلی هسته. برای همین که همه کسا دست به دعا میبرداریم که خداوند مشکلیاشون آسان کنه حق بالای حق کنه. انشاءالله حق به حقدار میرسه. دنیا به صاحب نیست. خداوند هست. تنها تکیه به الله میکنیم. همشه به الله مهربان میسپاریم. حق به حقدار انشاءالله میرسه. چی فکری که شما دارین اویدی هوایی مرم همه فکر دارم. من میگم فکری بد ندارم. فقط دعا میکنیم. نمیدونم شون نمیشناسم شون. فقط میدونم که تاجیکای برایم قمی سوزم. برای که ملتی ماهای تاجیکای ایروی و یا ما عذاب کشیدستیم. باور کنه نمیدونم دیگه چی بگم. امیدوارم یگم تا خفه نکردم. خفه کرده باشم بخشش میپرسم. همه وقت ما باید ای همدیگر ما بخشش پرسیم برای روزی قیامت من. اینقدر بنده ها گناه های نمیکنن خداوند میبخشه. ما کیم خدمون که همدیگر مون نمیبخشیم. میشوه روزی که شما مرا خفه کردگین روزی که من شما را خفه کردگیم بخشش میپرسم. تا افیرهای آینده خداوند نگهبانتان سوالاتان اویدی عاطف با باشم میتونین در واتساپ ما مراجعت کنین دخترکوی کمانده. همه چیز من میتونم با در گروه های معرفانم او چنین گذرانم.
сабаби анами эфири ма барои ҳамун духтаракое ки галасавойша овардана ма дар группаи сайда кор мекунам, вице директор шудам, 50 сум ойлик мегирам. То шумо худтон меҳнат накунед, командаотон худтон насозед, шумо ай меҳнати як каси дига хӯрда наметонед. ҳеҷ маҳал то одам худаш кор накуна, вай пул хӯрда наметона. Новобаста ки ту дар кадом звание наставники ма агар ма партнёр бошум, наставники ма агар кор накуна, вай ҳеҷ маҳал пул кор карда наметона. Айфаберли ин қонуну қоидашам хушрӯи сохтагие ки ин шариати ҳам қоидавӣ. И барои мардҳое ки гапҳои қабеҳ мезанед, ма официални коргари фаберликам. Забонтонда нигоҳ карда гап занед. Дар ватсапи ма навистан дар кор нест. Ватсапи ма танҳо барои занҳоай. ҳамин камтарак ай доирааш мебироянд, ма медонам чӣ кор кунам. гандагиро ҳама карда метавонанд, лекин дар зану фарзандову хоҳар апои худтон кордор шавед. Дар ма кордор шудан дар кор нест. ма акаву бародари хидмат дорам ки дар ма кордор шаванд. то наворҳои оянда худованд нигаҳбонтон боша. худтона эҳтиёт кунед. саломатӣ дар ҷои аввал аст. боқимонда ҳамаш оҳиста оҳиста иншоаллоҳ бо сабр бошед. худованд бо собирон аст. ҳамаш мешавад. хайр ҳаматонда.